bajura nkwetenge sentezi umuzane mitware binecweka ituberi yakabari kumumvi binje mukwase mwaguteka karchireta wakwate mitware binecweka wazigabizamu warebe sente zo kuyobora ziguruze mahusara arjiremu abamwe mu byantu sikubgamu kasumba kwa iza kompleti izumuzano musiya musampo ingoka che mujota rumuzano rw'abakiga rw'abanyankwe ngo kuyama ukumutere binje nibizara ibere batakumana ikiba kwenda umutemereraho agira ati yadebere ko inakasi yakona so ezo na nice binaza kuteko mu Rwanda so when excuses tuchendeze implementing print baza sentinels teko mu shawo yawe wara buryo wara landlord yakutatse batubino shemto ari kuneta naho ratumyenda makumya abiri afaka abanza gambe utakaza kutero rwari ko baba expecting yo ko opposition maybe you know akere babu yangu kwa bakashanga wasasi so ubuyechi ikwe kama naimuranye kushirika ngai kwete neyo ingera muri soba umurima harwo afa kumere cyose enje yakora muri abantu bakisharabe no barachete nisabe watu wanoshashara kumetia for example kazananga nizahagise hadi miskabara muri kusubira hakaza kwara ndakafotera basi supanze yudia abo kuza FTD abo kuza CDs kote ile zabe zijana ka zabe zijana maro selesele FTD CDs zacisha Janche DVD ya beria mtwali 18 box ne mtwala na mkaga ile ka na ushatsa kali ka ushatsa bali vile na bakte usiku pesa ukio grahad diski ya mtwala na detano kana shoye na kule grahad diski kita for the start of to dar kora aí para ele ter eu é a passada é como se ele que se me foi inteira foi a espina shoza foi por mim tinha shows e minha shows por mim tima eu não tirei business ceremony kwa sincere speaking business ceremony kwa waza kite mshoreki kwa sarko Chico kuma ikirije kitambiro n'ankani ya UCC ejo neza kwanesha muri filime yo yino ari aho bane kujungu bane yumira eshemeye kubehani ari UCC ne betani keza UFA pai kumanya ushashura ya UCC neno kuzao uzebe na Uganda keke ma display unaneza abashukuzi kubyo nanka bakakora consultation zibazwara bafayiringa barra actually batwara bito niyona na ndo recent metro kabari na 40 isho bone benda nitingi obawija obatwija ebaga bani byetu ebuzo byene twabuze kile chibali jino kubile solution bakajya mu tuzakugarwa shino nyangu karaisi kuba sente nyingi no nyangu UCC neza chibalo kwali yane
uzomushija kana atwara tugira ngo at least umuntu arukora video library inga cinema ibitwara ashatu n'ibiri ibitwara ashatu n'ibiri umwaka n'isindi bya binatwara bari timeje akarakambira ashatu n'ibiri makumi ashatu so hatu wakwata makumi ashatu ukagenda ukagenda UPRS kozi UPRS yituzengwe chiche naisi ico chipembere kubari kuna mukaka kozi murehereza habesho kuvuga wagita hunangani wagita umushoro kwa council ukagenda ukayibara hariyo certificate abaganda nangana certificate ni kwara asa wiki mwaka ukeleza frequency shatu marunga akabona bapabulisha bakozere agency egera mu companies na mwenda zo gukorera na Uganda ebende mutwaro makumyashatu so hate mutwaro makumyashatu kwani gitani yashatu ya UCC ukagenda munangani sinesi nokutirikamu nokutichinga ubona uyendo watukwenda mwenye umuchugura kumena kwetu mundu ruzi ingavari asipide eyo chishungereza hatito nwetu ataho mu rukuni mwenu sisi yale bantu mwe maza gamsa mazima za kumara so shomaka paparako mtegereze kichereza na kwa to muntu naguza filme ya shiringi bitanu fine ne mitware itanu ende mitware itanu neza akaunti ya nambani ya group yetu eri yetu in case kwa tabantu babiri bene betari mutware ibyo yebeshe nekwa neza akaunti yako kwa twaba kwata akakuba neshe nekwa neza akakuba then ikayamba in case membomwe yafuna chifu nechide chikube hana ndiserese kore chibina kaba akako na rugazi kore chibina rugatu chani sakaso kakoba and rugazi video library operators at least mugume numuyambo mbire kwebisi kozere honanga ni friends of benefit na yona hamu ya westbound netuzakubantu rundana sente buri kwezi ababagire yo tiya buri yomwe abantu rundane mutware buri kwezi maruma ezumata get street no breaking aswa bagura kebi for example gukora video library bagura za hard disk computers monitors keyboards kalteka office in case member ya furniture akabasa kubana ishaka access ebitwe akamana shashakora deniko banyuma y'umwaka tukagabanaga magoma manyetegereza zaba saving mkwarebere kwa kwezi marumwa ifo area 10A abeye mwena niyo kuza epeg ya utagarka wawe ujore wa muto wamanyirire chane chirikirito niko kwa kutera hopira kwa MP kwa namba kwa banana pin ninyo kuna Manchester team ure rowe ndikambure berasa ungati kure wampira kuna so hatu ba customer nabo barumutbaza turumuntu bamanyiza raineto ade cyo kumanyiza customer ni cyakumanyira harimo abo convertinga namba de film akaziteko mu all mobile ubwe bwinji usanga ine film y'itwaro kesha hard disk etakizo irakawate ko screen ndo basa kurkai onge chishane tishkurkai umudrabana ariko kugira so had emphasis shemekberi ya kugura hard disk iyo ngo library kugura hard disk so stoki bafuna mitwaro yawe ikubigura 1 terabyte
wafuna mu 20 kuri terabyte ukiteka aho ebero bwo okumeno stockinga abantu barufazana kana Korea abantu bareko Korea bwashisha kugira waza kubara taito zo Korea zyo muso na hadiske zo kubero itaka fiteko Korea bashikiriza business yo so nabani bashaba tukoresha bina nanga andu nozafti ambapo registeringa mu wena at least making sure ngo tubasha kuyambo mu yafuna nuko basa kusevinga sente for development basa kwero ndamaka chiko kana kuri akara oromuko post sheet chukumere konga just organization umuntu kuridinga abantu uri sacrifice ukamakinga sure ngo umuntu obichirizana niwe yazara ifu when twaza kusigning osigninga ejikopeje yatashingiro kwakapapura ka price nyuma eyawe ejiniyo kugenda nayo deni arokopeje itereza ejiniyo signing up the same information you are signing up then ababebe bezinubo ba witness anyecha kare twantija kupata wa film ya ta abantu ba witness era ko bakujana ko tukijana bo okaza signing eji ogarko signing aneria twara company tusigaza company zo file ya secretary yetiyamba ko nyesya twakwata twantu difipinga kuzo mutuna basaku ya kana tuka na kwa mali so ni ngendo signing 100% sure echipecho no za kuchincheza film wali kuzashingi ukume ngeyambiwe tiku ya banyowe ahora rozike ko mutlowe yawe arwafute ko mutlowe yake arahakora shiri arahakuza filmu zisha shiri nye kunisha akazinzirikira Adam nuko kukora rozike ko mutlowe yawe wanyuma yizoba no yer reviewing odiro naguza abantu bashaka ngo bampereze bitwaresha Komuzana mano banoza gukora kusente kugira ngo tubantu kuzo kuza kunanga ugoza kugeza na byishani Paula so nabashaba nabeshegereza kwadanisa ejide cyarabanze kunderana niwe n'inshonga ya price nobo ko member dena baba bana nyuka shashara membership nyuka kukwata kushwara bakatete ngoba ebine nakati ko prende kunyo nabashashire membership kashi nyuka na shashire kandi chairman kali yorkwija kukwata iyo bero banyamuraza kwijambo ryango gwa kukwata kabemba eshonga nebere dira price kandi okweni tambura mu muntu babega Afrika ne murude yikahono tumanya iyo tajamuri imza kwisha takasindikire mwana ile flash zanje nitambura nazo ninde ko kumanya ile flash ninde ko kumanya ile flash nituza kusinde ko muntu tumuhereze shiri ngiye kumina ngiye muzakwana kapitero film nana afitero film nana inga tumuhereze kubitano muzakwana kapitero film Twanchu manisa film ikuwazi kusasinga bitanu arwabi ne mentalite munyowe nankani arwabi ne mentalite abo kusubira mu kija ko kwenda film imwe yashiringe bitanu inga film yibiri shiringe agora ko twabwiye mutana ijara ibrale atishaba film yibiri shiringe ku ya so hati tuza kugeza aho ahantu 5 turebe
at least umuntu waza kumushana ore kabe natwara film zo gutwara atwara film 20 at least apekana uga film 20 umuntu akazitwara bida buri muntu wacu uzasiga so nyenda ni mweero ya kubara eh ya kana no kitchen sele soka so nakabasuru makumya brekana film makumya beri ya diri sebe tware be nana stela bisana sebe kumore chwe at least kumore chwe kana no ba wakora ukiye film makumya robo stero shiringi kaka yes ama really umuntu abaza kugera kwa kashya makumya atarware umuntu wawe yakasoma bariyo abantu baro natataze tuki umuntu naruka sate twishura atarwara imurari kuna mufuna wansi na wai ekintu kiri ya price bina ukwenda kugera mu kituli a price kale tiyaba library wawo ya library ukasoma ya kubati film note kuzazingai iki maisa ina huya argaba muganda shiringi mostly nyo hali nimbanda hali nyonge asenta hali aba kutule nyuma yanje na yaje film sigeru kumigore yacu ko mukasinge mtagaru iki maisa yaje mukasinge diga shonga ina muka bayi la rumu ntaru ko rara bashubwa church entrance ya church kikumumanya but I know that person no wakora bashubwa church ya dai ne muna keje artist mana akiraza badge nachi Doria Ria mwana ishira wanje yoni ndaga amazima ishira wanje ine memory card ya 2GB yatimiro bya music ebi atumushaka ante music y'orujungu nachi najire na yapeje music kwa kitero zinga natinga muhe kumisha almost 2GB kayone njaka kwata folder yon ya shuka ma wateka ho bana nezo audio it is not good bena bamwe kutulia tukuza filmu z'abanye Uganda stile license stile chituze tumantu sukuzo mu konkaya de no chimanyangu abakuza filmu z'abanye Uganda na tukuza shinju kumi part 1 nibo tukuze rukumu no rino tukuza umushuma konka tukuze rukumu sio kujango tukuze bitanu then customer yisho wori aja wori ine oshashwe license na certificate ora mugamba ati no nyiba twana tuyiba mu magezi konka tuyibiro muri ine yachi yabanda bari mu mateka icyo bakora then akintu cha seri hari inde seri each episode ne bitanu bya bo kushanga seri ere mpamvu tapasa chichaji ya customer center change bitanu icyo twagamba film 20 at least zimekweli treka hata noreka efa na itukaza kubara mu message zinani yo wise twara na mukaga zara na mukaga ine episode zi 103 hatu waza kubara at least shiringi 5 isente no buri mitware 5 konka at least umuntu akwereze na muri mitware ningesha netwe because ever na ikinezar 64 GB waza kutego MPG ya mwisho BCD bar nezar 64 GB elemera is it 45 GB ever na ikiyote at least umbire kwe mitwaro 5 na nesikulenga apereze shiringi mitware 5 ninga emitware kongata umuntu nakamutero ever na ikokisha 64 GB mutakiye shiringi 5 niko mutwara kakubereza ekituwe emphasizing no kugira ngo okore esente ezo kureba munangwa ati nogere chukwiya wabara na filmo kwekurebe abantu bashe baje kucha seri wanya abanja bite batwa series chenyo kukuchukuza nani njukuza mbani njedera kama brana atileba
Asasa tuyatuteraho episode z'15 nimutereza akakado ati mwenda munawe anyumirwemo akara umuntu warize kutekaho set amazima kishu agenzere yateraho customer set akije abandi yakishana nacu nyuma yinamuka nyuma yakire bakiya nanganga ngo bajimutera M15 seri yo mutwaro kumoneshwe yona akija 64 yateka kana neba weta atanashine kumbe tunasikira tuwazanga tunagire serious raho abantu koreshobe serious abatija tubamanya abo abatubiya ngo barumija abatubiya ngo barumija na kando twiti kumureba tiba yacu so nabani masha banda kusainingo kwa kuro leka abantu baba bamaze magambo dene tukandike tusaini beba ne kuno amanya rwanda sanza bari byose gatete ibisiga cy'amanya cyamani kure yaza kujya mu kude mu kigo fize ne kujya mu ya ibisiga cy'amanya okay mwebare munonga cyangwa mwebare munonga abo mubura no gukora umusirikare wafe murire tumurire abanza kwebaza chamani kandi atirimo mani minji kurango yamugorizinga meetings za constitution issue bayiza we hine kintu kwenda kubanza kubihamu abinji expectations zabo zikazigira ngo judge system neza kusiyumwire nefanirwa chagamba abana nk'ijya aba nayamubira katete bakabanza kuchigamba at first is meeting zitakatandikira meeting ese zatandikira mu kijungu nebisenye nemyanya ndisho natakibakira bafika tayamushiza kuza kuko ngana tureba tukiyara yi echo kwanza chabyona mulimo kwa man price waba no manyangu sente no iza kuza film roste ko mushawe yawe chi implementing chite ko mukora bueno mangu sente za kuzo mushawe yo ndizo dota out kandi ke kukora ararenja kana chikambe na nabu musenyi abajanti film umuramo kwa man go kurangwa kuza sente waste ko mushawe yawe ahubwo kinabiri insisting ashongejo kandi kigamba dukumanyangu emishoro perukeza kweyongera niba rone jimshoro itukurere mu ya simanye yaci ya film sibyo twine nemishoro ya buriju ya brown abije mu kwemanyira abo kuwa kansaiza kuchinga kujya twende mtwari 15 iyo katana kujya business yanje yona utungwa ninje barabaramu ndebere mtwaro makumyasha ndana na undu korra utune mtware 5 kibaisa ngo cyo twarize kucurura izo barmenga rgada za kanswan kwenda kure mishuro kwetegereze mishuro yona ranges yeru umushoro bakwega ngo mishuro mche n'umuntu ayisa ngwiko hano manyangu business yawe neyo kuza film sinje bitano ugenda ngo kumendo chesi bo burizoba buri bakakuretera umushoro bakujya ngo kwezi twe anyine ku mwaka twende mtwari 10 ninge mtwari 15 uborize kumanya vari yo kuza film asinje 10 ikintu kumanyisa so ekintu ekiremera umunonga kandi twatwiyashoboye gusayininga bano manyangu waza kure kite cyura abazi ateshezo kuturyaha twena ubwo yasayiningira kugira ngo naza kubana na raising a film abasiringira 10 twena chimaisa customer kora atandi kirari yo kuyamjya mu 10 yaza yakura to 10 nankar 10 after unsa kweshanga twene tukusesa film sirinjo 10 last time abantu bakateta ine kibatubuze bakaba ariyo meeting ngo kutujya bakatugira ngo hatite twija ngo konka hina abantu batakura ki abatija twabajangwe ni to abantu abantu tubija tumureke tubimsiye uru tukarumba mu library emwari yemu nitekateka library nka 10 twe hineza turabira tutarare buskazi inkibi ningisha umurikate bona tukabika abaye batizira hamwanya abaye bizire turabishire kandi utwabe tushanga library akate ko kusayininga abo ncha tiza meeting kandi rodari ya mwanya
tumaisa ngo excuses takora ki sitakukira kushanga entertaining so when try committing ashongeji yohano mangu aguza film 10 ubiyaguza film 10 customer kora atambura hekari yashanga mwene 10 nazamu mu film sikakora ki sikatema kandi abantu ba customer muri kureba n'abantu ba intelligent nongo muntu gwabo hari kintu cyo kubasa kumworeka wenko umuntu wenyine akiza kucumanya yaje kuzabantu babe bashatu akamauna naye ruko kizeje ninga kwa izabene zuruga icoreka kuyahera isikuruga China ninga isikuruga mu China zikagora zikatemba icyo tarakujatsi manyo mushoro goyonjira cyo tukwete ngakuze kujyo tatu narebe hose manje kureba aroka gumixi beni manyangwa ngwe flash neye ninga ndebe folder beni mango folder kujiro ne byananga toka basa kumanya so kwejendesereze kintu echo omuntu wena kwa izeze kusaba film iyo kare mutware nkambega iyo jot price ni 10 at least kuko abagambireho umuntu arajati inyenda film zi 10 yajati nango nyine ke cyakenda ninga nyine nke cyakenda hakiri urangwa utabi kuko umuntu akwereze 15 ngereze film zi 10 ashura akora rya high speed planning echo kurangu wareba hare bera na vision bobo ina chotambuza manyandi nange nchajagala mbere chiduke kinene high street siya gama abaye tuberenga twesubira mu byaro turi mu byaro sishaka kuteka kujya mu yoko bera ni nkora okoko munda nabo kujya mu nyoni yo capacity yanjye no ni ukabe ndo kire business ya mane kurakurani so omukura nuko waiza kongeze bei aba boda kana kigambira mu kisenyi abakero mukase bajangwa ngo masaga yo jamsingi bibiri takaka kutemisa umuntu wasingi kuri bachikora wachireba hati tukoyinjiza film ya singi kuri tisharaje so implementing ikiza kuvura wowe nokora abantu batanu kashango iri singi 2005 hati nuza kushango wakora abantu batanu shango ine kumizingai 15 kandi toka echo kwemero kajoti nyoni nguza film siringi bibiri Zabo okunyamba utabinga ba customer na waztekar siringi 10 ba customer twaratera ino wabo muchakana utumuna tekar siringi 2 ninga 10 iza kushanganyira ine mpango abo kujya munyoni nguza bibiri films nako tichirakora so abantu abinjira bafaru binge bintu kubagusa bafaru binge bintu azurungazo wa mugambira price y'ichintu abantu abetegerize narwo mugambo tege fridge negure mtwara makumyana utege negure mtwara shanjoneta nakuza bwenshi mugambe ashanjoneta negure titekamo masinyarazi umuntu akwetegeza jati pe ashanjonazi ngai shanjoneta noja makumyana takube na saving mtwaro yi makumyanga yi makumyasha kabe na saving so twego kumanyiza abantu ba customer niwo kumucengera niwo mugeza haruwe mugambire filmo bunju bwayo mbeni ntanga aloli sidia abantu batakashuye musanga tore binechweko abona bamaye mbatero kwa last time bakutukira ngo ngutange tugure emizano kuko wa mushana we mbatero rwari mutwate sente tu contribute injire hamwe tugure certificate wa mushana aturamurize miliyoni 10 tuzigita zigite byo mushanga nahereze mutwe binechweko hate cyo film chonkeje beshi cyo kurebera aho film yo film tiranze ako mukwaza twongeze simanyo kwezi time kuya katwagara twagize bibiri 15 kozi nakisigaze nakumbe kuba mzaje kwacha chake bikunasha ndokura kurashore konke wenyine umutakatfiro niyo rabo kwino mkumbi baiza wachi tsomuzano babito mtakateka tekangu itoba chagiye kugira ngo tugure tukagura twakunda cyabe kiri cuko abinji tugenda mu participating turebe parabe hizre chamani icukuru munongo za kuchubasa exactly cyabe kigendero abo kwande binje twose kumantugamba hati kumustamana ba producers bona bakita hamwe mcheza kwakita hamwe rena mukatwanjura ntwetenge sentezi umuzane mitware binechweka ituberi yakabari kumvi binje mukwase mwaguteka karchireta wakwate mitware binechweka wazgabizamu warebe sentezi ubwire boraz guruze mahusra arjiremu abamwe mu byangu sikugamo customer kwa iza kumjiti zirumuzano musya musampo ingoka che mujota rumuzano rw'abakiga rw'abanyankwe ngo kuyama ukumutere binje nibizara ibere batakumana iki bakwenda umutembereraho agira ati yadebere ko inakasi yakona so ezo na nice pina za kuteko mu ruganda so when excuses tuchendeze
implementing turent baza sente no steko mu nshaho yawe wara buryo wara landlord yawe datsema tubino shemto ari kuneta naho wara tumyenda 20 abiri afaka abanza gambe utakaza kutera urwari wachireba so business sikunda kandi umuyemo cyo kujya mu tubaharana abantu barayibaye naho nabe nacuri yo mshungu ngwite n'abantu ba business ya library musicenderezwo tuziracendereza aho tuza kuyambaye tukore ibintu ebyo tuteko mu nkora nibiza kutuyamba customer mugambire kirya ground mugambire ko kuraho mu mishoro hatu barandord ine sente zile zibabongireho babongeye barkwita ground rent bayamba bashashe sente za business hatu babongireho ground rent chimaisa ngurandord wo uri umunsi yokushashwe mtwara birnage abirnetana cyakenza konja za mtwara shatinage shatinetana bamwongeza umwaka mukina ateko konjeza ubu wa buri kwezi tarakureka beyoro so kumuraize kurebare mwiza kwiza kumanya ahagwe twine kongeza film ebeyayo aje mbendeze kunje Eke artist. twine nangamira hariho twine advert ibiri emwe ya ISP enile ya ISP market yabindi umunsi kuri Eke. deni Manyago. Amazina gawanyenyi. AK yihanike w'amazina gogenyini dore AK biri nanka reka twurikirize secretary mazina tuliyatunga Julius Blessed Video Library ukoranya mitango musiki yoni ye secretary owamba recite deno ni secretary owa westbound western region deno kuli chairman owamba recite deno kuli chairman owa westbound so abinga batakutira ku meeting ushanga ya horogu ni secretary rogu ni chairman bimu confuse ungaminji haniga robasa kwebuza bakabaronda yari nari shino haru kubaronda ezezi general meeting zeze bakukira kukikira Star Gardens general meeting mwe twija tukarondera ibidebe byona so mudara kuba atakwatendira atshahiti ne bamukuzabuza naye buza abantu haya batiyo ningabone bakoranka ki so nanye nikora library kuba tire mwe beza lya atakora library dona nikora library ni weni secretary barasite chairman western secretary western defense imbarasi defense barasite ubwo wareta uruzungu n'uwakwiye munanka n'uwakwiye yo nakubyiza zawe uko musize uko n'umureba warema ku disconnectinga because tugira ngo disconnect warema kuteka off ubwo we nakuyamba kutira off so embera this time ngakwa kuri yo moro so utakareba akabinja kakukwaho kebuza hahoki so hari umucyarenje y'umukuza kufuna kuba ahandi ubona cyakoze rebeyi shiringi 10 umuntu nakwije hariyo kani bandero shiringi 5 kumbe nayaruka kuriya bamugambira shiringi 10 naza kwijo wati kuriya ni bandero shiringi 5 just customer nanda kucyarenje nana kubiha nyobangamba butano ka taxi bamugambira 5 abo kiti yagiteka uko witwoni to tukachiteko mukora ni kitambura na shaye kuko customer naija kubia ati kuriya ni bandero shiringi 5 nanda ku challenge just ngo muhera abe nyuma yo customer ya namwera shiringi 5 just nakubi kora mugambire 10 ya izire kuteko film shatu za 15 naza kuteko film izire 10 atambure mako iki deni ibigambo byanje we bare Julius then echa membership ni mtware 5 ubushane busatu bwa passport na photocopy yanga tahu mchibinde chakwe so yomwe are receiving aka papara wakakoba receiving aka akakoba wargaza receiving aka argaza dore abari namba yule akapona aka mbagambira I don't load the music iyo nitandika kupanga disk kongatandikira computer inguza kuanga kutera nyimba kutera bakastome nyimba nguni library so for me I don't load the music nikora harukura opposite na chache ya
I don't load music na wanu mwena ni basa kuchana kwa mwakso kustika na chipande kumpanyo ntinta ndikalisko ate chintu echo mshamukuru echo tichikwete yakuja kuchitu betting yokunomba abo kwitonda kuzafira mu takwete yakuja kumuhereze bishaka ninga wikuma na kusachi kuzafira achaba skaneri izoba ningo mchakare nayo mabena batwa wanywe kutuya kutokusachi tokuzafira bose tokangera kunokuza otera disco wende mufizu kandi n'ikindi usabye akurikiranye filmu nozoreka mpaka wanje filmu nozoreka mpaka n'ikindi nowakuhereza urusaku utere kutsinda arahera ico nawo bari kukibuza akuba bakanso bakiza banjira mu nyombera abantu so no kugenda kuri ngasasho No, wait. First of all, sound pollution. Utegete. Ukebera abantu. Kandi n'ikindi okuba music atari uwo actually utegete. ijo muri kigo rwa UCC yakubona sound pollution. Then UPRS kwaje ukube nyimba z'abayimbi. So all responsible okusasura ku UPRS. Wachenga. ijo UCC katugera ini keso wahura umuntu nakuyombera n'umutsinda teresa nubakwakira umudashika nubakutwara ko kushuma we nanga we ngo mwachetegereza na wabo ine byoma waba no tera volume eyo kumekinga shwa buri umwe nakora na kurikiriza iyo volume namuteka babera gakamfate ungati ni eshemekwa kazi no kuso denga kumuza mizi Daria mesmo. Daria. kaso na bukaba no byango so wakamera uko wodaga muhire cyo kuyoza so bita tushtamwe we akubanye Nzano wavureba Semona wakuzomuzanya wakuzomuzanya simanyi sinakulabako chairman nze ng'ekibuuzo musajja kabuuze as an association ras over UPRS chairman Barara twatesize biwasike UPRS za kushtaka nayo Ega turumsha going teoria sugaya gaya musaka nanga saka mwera seje. anamadi yaza Mshamkuru. Muza ture. Certificates. edeni I think the steaks got it in smut. Muito nem as steaks. Mas tia tia. Uma peça da reserva. Aza mapesa nacho. Aza bilwa kureba kira.
Kauza ya Yanga Teresa TV atakagwa. Ono mudi ya smart ya style. Zocheka. Zaruzi mudi ya TV. Alo. Kandi wazangaye. Boss wawe ari ngahe? Alani. Yambe alaje. Aha. Yagira ngo iki? Na nundi jo musigaza kantamurira.